Maya pabengi kabalen? Nuka rin ka ba? Kenina ka. Uyan po magluto tamong sisig, isaw o bituka keng kapampangan. Ayan, hinanda ko nila po rin kailangan. Ing bituka pe kalinis-linisan ke, bawang, laya, laurel, paminta at syempre, ing kaya katamong magic sarap para mas manyaman. At pebokalan kaya pong danom para pumila ko yung kayang lansa. At syempre, pinrito kaya naman po. At ayan, at syempre, peglati-lati ke para lalo yang manyaman. O, Wow. diba? Itsura na pa po talagang makakatakam ne. At uyan po. At syempre, kaya rin na po yan inenda ko na larang puding. Kailangan kalamunding 4 na piraso, larang green at saka larang maluto. Syempre, sibuyas, 10 bawang. Ayan, gigisa ko ne po. At syempre, ikabit ko niya naman yung bituka. At syempre, kaya katamong kalamundi nga manyaman, dininang kaya naman pong oyster sauce para mas malasa. At syempre, dita ka mayonnaise para ating niyang linamnam aslam. Pati paminta, syempre, ko na po dininan magic yan kasi po tami pa sobra ay magic. At syempre, kaya katamong larang maluto ang pong green. At ayan, dininan ko niya naman pong taping sibuyas. At ayan, luto na po. Tara mga tamo. May pabengi!